Metnüçe xeberan Kırmançkira ma bxirdin ya da madelal kobanedi xoverdayş tarihi yuqatanı YPG و YPJ devam keno serestisi çetene daş ki bir havanan zeri kobani rameno hetibina xetaşındor pir sustiki numayisin nöbe devam keno o heyeti numayiskaran ziyaret kene onca operasyonu kırkardana siyasi ya AKP'sta xeyli dayandı hetibina vervana ki geverdi junumayis virajya xoverdayşi tepişteyen siyasi izinden urmiye ki rameno vişte ses rozyuki vişte hot rozyuki tepişteyi rıhmı tehdidanı rejima İran numayistleri. Ya da madeler Kobani'de xoverdayş tarihi kuvvetanı YPG و YPJ devam keno merkeza çapemeniya YPG perudayşan vijir serüce eskere kardisi nüski daybi hetibina serestisi çeteyeni daişikin besenikene biresi armancanı hu bir havanana devam keno rivalini serestisanra juyu hu domon dikesi ve şia hu kerdivindi. Eskere Kardiste vajya ki Kobani'de verva çeteyeni daş operasyonu kuvvetanı YPG و YPJ rameno çete 2 teyna zeri pautenediri bijede kerdena serestisana havana biresi armanca hu YPG daha zonanki vijir saatani sonu cephe başı roşlattı dörme merkeze hüner kültürdi Kobani çeteyenli junumayis virasti operasyonda di çete amek isteni. Hetibin rağmen vataniki vijir başvuru serikani Necdi Deva Alyadı Komani çeteyen numayı samuvrasteni ju vesait imhabiyo o ses çete amikisteni. Eskere Kardisteni zonayisi binikami barikardeni. Çeteyi destor kanunu vastiki berzi Deva Ramallah il ceza o kuvvetani YPG cevabı tüzdü çeteyen. Bir cevap dayana YPG çeteyi heremir arremi pörüdayşan lihiri çete amikisteni ses çete bidirvetin. Eyni rozu ceza Deva arcediki maveni kuvvetani YPG o çeteyenli pörüdayı şu an rüyayeni bond çete amik isteni hiriziki bidirvetin. Hetibina iskere kardisi YPG'diki ame vateni serestisi çeteyeni daş verva sivilan rameno Kobani'de çete ekibesini kena aver şiri bir havan nan sivilan hedefcini. Vijir sonra nahet bonza sırajede havani gnay başuru süki zayiki sivili vuşikini. Rivali serestisi anra domonu destiseri Mustafa Ebud, Şeştay serin Kasım Berkbatan o bonza serinu Ehmet Ebud vuşi ahu kerdivindi juyu grandi kesiki bidirvetin. Hetibinla konsey rayra berdeni KCK'ki Söğüt'e Azaya Melakalpe Sibel Bulut'aki xoverdayşu tarihi Kobani dizay xugretbi uveşi ahu kerd bevindi ju eskara kardisin nüskida KCK vengdan şaran Türkiye u Kurdistan ki şoreşa roja ve rejedena vayir vejri. Damustayna KCK'de hayr anca şoreş şaran ye rojava ser u şaran Kurdistan u Türkiye İrapiya ye roşrat miyani rawaziyakı ve aktif teori şoreş rojava bebe. KCK lejwana internasyonalist ye MLKP Sibel Bulut ya biname kode sariya eylem deniski herbi Kobani'de eberi fedayane dapro u şehit kaut virard. Hem serüküne konser ayverni KCK serva qande şehit biyene bulut MLKP'ri şaran Türkiye u Kurdistanları serveşi vaşt u buna devam kert. Ma bawerê kenekî şehadetê alvo Sibel dorihê têkoşînê mavêna şaran hona vêşî xort bikero. Xoverdayşê alvo Sibel ki rayasariya Arîn Paramaz kızı başandı Musna nîqediyayê ji têkoşîna serbestî û demokrasiyê şaran damisna. Damustayên devajiyakı xoverdayşê Kobani jûyê mijdar roja Kobani ra tepiya bi xoverdayşê pêrokîn merdimî. KCK va senîkî têkoşînê İspanya ya vera faşîzm pêrokîn quwetanê sosyalîst û şoreşgeriyê dinya are kerd û erciyayînanê înan bers kerd bi wesileyê rêxistin bîn û zanabiyena şaran ewro xoverdayşê Kobanî zê aynî rolî kaykeno. Damustayên devajiyakı xoverdayşê Kobani açarniya xoverdayşê pêrokîna quwetê ki têkoşînê sosyalizm, demokrasî û serbestî danê. KCK va alvo sariya zî dotim û tim zey sembola xoverdayên remetin bîroyat kerdin. Xoverdayş û şehîtbiyena alvo zi sariya do bibo garantiyê şoreşê cenî û serbestiya cî. KCK naçarçovede vengda pêrokîn şaranê Tirkiye û Kurdistan ki bi aktif teorî şoreşê rojava bibe.
Rıxmeni pörü serestisan Kobanidi Bahazaran sivili vuşikeni u hardı khod zaneverdane idarekari bonuşari İbrahim Akıl ki Sveta hayront naiser ovat Sveta tengiya ki sivile onzeni desinde koridoru insoni bir rakardeni. Kobanera idarekare Malagel İbrahim Akıl Sveta desinde rakerdayana ji koridoru venkta. Akılda zonayene liwe seresizane çetadı veşi mordeman sero tesire xravin yezimistan kesti. İbrahim Akıl ard zonki i bine şertane granandı gurenaysane xo ramane rıxme Piero tengiyan çıkaski beno cevap dani ihtiyacane şari. İdare kare mala gel da zonayene malbati riskodu gırscene xoser la domone xo yeki meterisandı ver ve çeta xo verdane inan teynat zane verdane uvat. Ma Necdi disey malbati şindordu bonandı zakerdi. Şare mavazeno peyser biero hardexo. Rivale seresizane havan yetçeta u onza bombardımane teyaran ra Kobane xeyle biye xırave. Hamanıka Kobane de tek mesela naniya. Zımıstano u verdisra hatta kolise vata aduru germ kerdis tengiye bini ye muhimi esti. Şervane YPJ u YPG xoverdayso de kararın ramene u serkeptenere kılment Dımaki sukama gunere nabiero inşa kerdene. Nika Türkiye şindorda tek dügelakı ji koridori insani şikina rakero, la vere şare maye sivil u dirvetinane ma bile cena niye verdana. Ma sevata desinde rakerdayane koridori u poştayane Kobane, venk dame saziyane yardıman ye mavene netevan u Piero mordemane histaran. Kobanizi hetira serestisi çeteyani Daesh maruzmanene heti binlaki Vertakhadzi devleta Türk erzena Kobanizan ser şundori Kobani Pirsus Necdi Deva boy dedi ki velatizi biname İsmet Teyarı eskerani Türk işkence kerdi. Genci biname İsmet Teyar Viştupon serim vijur deva son vaski deva boydera raveru Kobani hama eskerani Türkiye di udziri işkence kerdi. Hatta ki İsmet Teyar bolmuş bir pördayını devam kerdi velatizike heti Kobani şundor seri işkence kuvvetane Türkiye di na eser şicai biyayis u İsmet Teyar berde nevaskhane Kobani. Teyar rivali darbayını granan bizoru kesiye kerd ona zonaysan da demuki mivast rajeri çeyhu esker Eskeran mi guret oje eskür paybers hire eskeran bir dipçikan daimiri mi kistena tehdit kerdi. Zavki İsmet Teyar ami guretini işkence di zavki kader orta kaya ami evi katil kerdeni uzav. Yadam madeler Şengali Kobani ra bahazaran kesi hardı khudza verday rivali serestisan çete Daesh ra o vakuru Kurdistan'da amida kerdeni hetibina jubiyena Avrupa Sveta şarı Şengali Kobani izan 5 milyon euro Türkiye Rusna hama veja verteki Türkiye ni yardımın neresini şarı Şengali Kobani usse kurdu nino zonayene. بعد هریشان چتیانی داش هزاران ولاتیجی کوبانی و شنگال راوردی واکوری کردستان ریوالی ناکوچبری و پاشتاین شار کرد و خیلی سازگی ماوینتوی کوتی حرکت Komisyona Avrupazî serva koçberane Kobani û Şengal 20 milyon euro yardımê pere da sermiyananê dewleta Tirk. Lavejiya teberki nê 20 milyon euro pereyê nê Rusyayê koçberanê Kobani û Şengal. Naraştî wextê pêdiyayînê jûbiyena şaredariyên Başûr Rojhilata Anadolu Gap û Komisyonê Ewropa di vejiya teber. 24 mijdarê di jûbiyena Ewropa ebimorê müdürê pêroyî cewabta şaredariyanê Kurd. Gorê nayê Komisyonê 20 milyon euro yardımê pere serva şarê Kobani û Şengal riştê sermiyananê dewlet. Lanî yardımeke serva şaranê Kobani û Şengal amê rişten werte din niyaysenî. Pêdiyayînan şaredariyanê Kurd û jûbiyena Ewropa de heta nika aqûbetê nê pereyan nê vejiya werte. Her zewbîn vajiyakî destpêkerdina sera 2025 de jûbiyena Ewropa 209 milyon euro serva koçberanê Kobani û Şengal birişo.
Kobanidin Neuhiri Rozyu Koetani YPG, YPJ Uşarı Kobani Verva Selestisani Çeteyani Daesh Hoverdani Hetibina Hetaşundor Devane Pir Sustiki Şarı Vakuru Kurdistan Numayisin Nöbetiru Numayiskari Heti Hetan Raki yeni ziyaret kerdeni. Kobanidi Hoverdayşı tarihi Roza Neuhiri'ndi devam konu Pirsus devane mehser o misayn teridiki numayskari hotra hata hotay nöbet ceno her Roza Hoverdayşı ki bir Koban İslam kerdana deskenidi. Hoverdayşı Kobani kü rümeta mordemi xelesna dinariki poşcena jüheyeteki mavenididi temsilkaran sendikaya nepil yedina zagureti ameyrha heyet vran şerdi şengalizan dima Pirsus'u Kobanizan ziyaret kerdi. Temsilkaran sendikaya Zonki dramuk yeni cüvya yeni vasıtı hurundiye de biviniri. Vajya ki Söğüte kampanya yardıman karıma demi peyser cereyenera tipya deskanıcı. Hetibina maveni didi parlamenteri viren ye BDP akım bir darlapya temsil karanı partiyanı siyasi urekstinanı sivilran raju heyet ki şiheta şundor o numayis karanı numayisi nöbü ziyaret kerdi. Twinra maveni hükümet AKP o cemaati Gülen'de her rameno Rozanra ave verva çapemeniya Gülen ju operasyon amevi vrastin heta AKP'ra yardım kara hemserokan koma HDP meral danış 5 taşki na serkesi kert o vat bina operasyona besenikeni ser dizdina hobiciri. Yardım kara hemserokanı koma HDP serbe operasyonu verva cemaat şu eskere kardesin üskida vajya ki hedefe operasyonda da guretena saziyeni çapemeni haka haber guretena şarkena bini tehdit Beşiktaş arzonki operasyon verva cemaat bi emri serok veziri reis cumhurbiyo o operasyonu di siyasiyo Beşiktaş hayron ki vertakina AKP cemaatini narojdem Amevateniki bir hedefi siyasiya operasyonu ki virajını Söğüte haşriya hometini Beşiktaş'ta zonayını ki jü disseranı peyanandı vinemi ki iyi ki operasyon virazını dirik ki operasyonu beni serbestiya çapemeni serbestiya huzona ardeni hukuk herkesiri lozumu Beşiktaş erskera kerdisi huyen üskidi işareti AKP kerd uvat ni operasyonu serdizdena simaniceni onca virniya saya kerdena haşti demokrasi o hukuk işaran niceni. Ya devam adela zindana Roşlat Kurdistan Urmiyedi Hoverdayşı greva ve sanan yitepiştayani siyasi vişto hot rozyo ramena rejima İran vengdaysanı hometiri gosuhucena cevap nedana heti binraki Söğüte sikneyana Hoverdayşı tepiştayan tehditan ana karardeni. Zindana Urmiyedi greva ve saniyaki mahkumani siyasi kurdu deskerdizi Roza Vişti Hotindi ramena rejima İran vastisani tepiştayan cevap nedana hetibina dürümü heş tepiştayan ki merhale kritiktero. Tepişte iki dürümü zigran biyo au ki Hoverdayş deskerdi o firisi heş roju greva ve saniyediro el rıza resulüyor. Gorizonaysi Tımani Mahalli Resulü şundoru merdenediro. Mahkumu biniki dürümü zigranın name hunyaro. Hızır, Resul Mürvet, Eli Efşari, Saman Nesim, Yusuf Kakamemi, Mehmet Abdullahi, Ahmet Temuyi, Şöreş Efşari. Heti inra seristisi rejima İran Söğüte sikneyena Hoverdayış işkence tehdit psikolojik ki devam keni onca gorizonaysan Mehmet Abdullahi ki ceza derdi kerdeni Ahmet ayeni berdiya merkeze istihbarat o amu tehdit kerdeni. Kuvveta rejima İran malbatanın ki domanan ziri ser tehdit kena ovana ki eker Hoverdayış zaniverda yeni derdi kerdeni. Rıhmi pörüs seristisan o tehditan Hoverdayışı zindana urmiye devam keno. Söğüte Hoverdayşı tepişteyani siyasi izindana urmiye partiyan raki, rehistinan raki mesajı poştayan yeni keneke, pejak, DBP u HDP ki bir mesajan vengday Söğüte Hoverdayşı zindanan vayr ve jiyaniser.
Konser Rayverniye Keneke Ebjuda Mustaynan İşteyi Hayrant Xoverdaş tepişteyani siyasi zindani Urmiye ser. Keneke ve Sviriki tepiştey de sune u mijdari rahata nahat grevi veyşani deyi u her kişini veşiya inan bena xarab. Kongre Neteoyi Kurdistan arzuan ki rejime İran ebezakt u tehdidani idam kerdin vazana irade tepişteyan bişkinu. Konser Rayverniye Keneke Kurdistan'ı jara vaştkı velat u teberi velat vayri xoverdani tepişteyan beveji. Serva qande wayr vetişi xoverdayne tepişteyan ju vengdaynzi azay meclisi pejak şerzat kemanger raami. Kemangeri ve Sviriki grevi veyşani servakı kamiye tepişteyani siyasi biro sırasnayın u zextek zindanan de beni bıqadiye despa kerd. Şerzat kemangeri arzuan ki rejima İran'ı vaktane peyniydi ve tepişteyani siyasi aktivistan rojnamegeran pautuxan haqqı ceniyan politikayı da taybet ramnena. Kemangeri vengda Kurdistan janeka Avrupa'da cüyeni paştayına aktif bide numayşe tepişteyan. Kemangeri va gunema veng bide vengi inan vaştenani inan her cade biyare zuan u serva serbestiye inan tekuşina xo berz bikerime. Azay Meclisi Partiyi DBP mazlum tek dağizi der haqqı wayr xoverdayne Urmiye'de juda mustayında. Tek dağı ardızon ki cayok zilm bibo kamiya siyasi biro havadayın xoverdayın rewayo xoverdayne Urmiyezi servaştenani rewaviraziyeno. Tek dağı vaşt ki xoverdayne Urmiye eb zindane Urmiye bi sinor nimano şare Kurd u şarane bindester rewaşt ki wayrina xoverdayın biveji. Tek dağı va guna xoverdayne Urmiye zeydewamiya xoverdayne Ahmet Yesarane heştayı biro vinayen. Parlamenter HDP'yi Kars mülke bir tanesi ardızon ki xoverdayşi Urmiye xoverdayşi çaharlete Kurdistaniyo. Bir tane va ana xoverdayın do damusno ki Kurdistan juyo u vaştena wayrvetin arzuan. Xoverdayşi zindana Urmiye ki heti Kurdistanizan ra bir numaysan yena silam kerdini onca numaysan di necdi biyayena rejime İran ki protesto bina. Rejime İran hete daykan haşti Ahmed Rahme protesto kerdiş. Komyayşe bani komela da xeyli aktiviste mesela dayki haşti tevreci bir de maya haşti nevriya kaçar kısa kerdi. Venga rejime İran kerke politikaylaşın yeke verva Kurdan rameno caverdu. Uva guratoxe zindan Urmiya tenaniye. Qaza farqında sabah xoverdayş Urmiya şari vaşt ki yo şayiş virazo. La şayiş hatta polis anra ama astan kerdiş be çalakya runiştiş ama protesto kerdiş. Xoverdayş zindan Urmiya bacar Rojava qamuş ladazi be çalakya ama salam kerdiş. Xela kese tevre çalaki biye de politikayı zordariye rejime İran ye ser Kurdan ama protesto kerdiş. Sava wari vejayişa xoverdayşa guratoxane siyasiye Urmiye paytaxt Swe Stockholm'da zi miting viraziya. Mitinga ke vere parlamentoya Stockholm'da viraziya idarakarın rexistinan cemaat sivil qise kerd uva Hasan Ruhani sozeke sava reformi dabi cani ardi u sarokomar ama veçinayin dima zaxt u edami zedebi. Qisa kerdoxan va ser guratoxane Kurd zaxt u edam zedebiye vengda yaviya milatan pero welatan demokratik rexistinan cemaat sivil sava ke vaştişe guratoxan biyari kabul kerdiş guna ser rejime İran zaxt bikeri. Qisa kerdoxan hayrun ser rawşa guratoxane ke sunere mergi dere u hukumat suwad ra vaşt ke bikew dewre verniya mergan bigero. Dimara şelig hette meydanê sergel kewta raya û desteyên de pankartê sewa destekdayînê xoverdayişa guratoxan alê paşk û Kurdistan berz kerdî sloganê zê bi mirov rejimê İslamiyê İran darkerişan bivindarine eştî. Ser vangdayişê Komiteyê Paşkê Swêd rexistananê şaranê Ereb û Belûcî êke İran'da cûyanê destek da. Swazî saat duyasta nizde dest Kurdistanî jî bi armanca protestokerişê rejimê İran û destekdayînê guratoxan meydanê sergel yê Stockholm'da dest bê greva veşaniyê kenê. Komiteyê Pejakiyê Swêd venga Kurdistanî jî ke Swêd de cûyanê da ki guratoxeke zindanê Urmiye'de greva veşaniyê derê jê re wayîr bivejiye. Binitim güretena velatizan devam kena hükümet AKP biz sermayen edi qise kerdena xuya boş tane polisan edi o binitim de işkence kerdena polisan ki nademdi jedebi.
Mersin Tarsus'ta binamane tevri numaysanı Kobani biyo velatizi biname Hüseyin Çiçek guretiya binitim Çiçek dimira pe guretiya orusniya gurethane Tarsus. Goruzanaysan Çiçek binitimde işkence diyor üniversitehane dikin yamı kontrol kerdeni. Onca Wendakara Lise Ümit Tamuruki guretiya binitim Erjiya hapishane Gurekari DBP Abdülatif Ticenki kırıklar edi guretiya binitim. Hetibine kaza Erdahan Golan'da serestisi eskeran mezelhane şeyden yipek ker adıma operasyonu Kırker'den siyasi ki deskerzi rameno. Erdahan'da Juvendekarı Üniversite guretiya binitim Van'daki Hirin Asmi Desipond Juvendekarı Üniversite guretiya binitim. Rıhmi pör inkar ve jüya verteki Juvendekarı binitimde işkence diye. Goru rapor ki diha restadı Batisi işkence Juvendekaran Rayi Mahmut Ayat'ta bir rapor ki sazya tipi adli da Bizelal. Ju xebera binitimde işkence ki koca ileri ame de azay Skype ki guretiya binitim heti polisanra bir vatisani ninan vejriko o serera gülle bir kere ame tehdit kerdeni. Koordinasyonu komelen civanki derheki xoverdayişi Rojava Başur Bakurdi o operasyonu Kırker'den siyasi jü eskere kerdista eskere kerdisti xoverdayişi Gencan Amislam kerdin o devlet Türkiye rivali operasyonra Gencan hesnape. Komalen civan biyo eskere kerşen üstki takoşuna civanan yer Rojava u Başur Kurdistan selam kerdi. Zebine eskere kerşte hükümet AKP'zi seva operasyonuna Kırker'çe siyasi ame hişar kerdin. اشکره کردش اینا دست بکنه. به خبردایش کوبانی و شنگال تاریخ کردستان یانو نشتش. نه خبردایش به سیستم خو راسا مرحله که از جهان ده ببومینک. تایبتی دم نه خبردایش و سرودرشان شش و هوت جوتمه ده شهر کردستان به یوروح. کمالن جوان نار زوان که ورونه یا کردان قواتان دولت ترک و کره کردستان ده نوره پولیتیکای قرکرش وستی دوره. رخصنا جوانان زبنا هایرون سرد خمسردیا حکومت AKP هموار خریطه مذاکران چراکردیشی یه رایور شهر کردی عبدالله جلان و بنی واتشان حکومت ترک هشار کنه. هموار هرشان ورا شهری هر دو کامیا ما دو حق خوی پاوتش روا کار بیاره. پنی اشکره کرشی ونگدا جوانان که چرچوه خو پاوتنا روا دا بروح کی شورشگری جواب بده هر هریش دولت ترک. Hete AKP'ra hem HDP hem ki hemşireki Demirtaş yeni hedef mısnayeni velatiziki vervana her suho anizon o velatizi onca sazi sivilan anizon ki Demirtaş o HDP irade siyasi inane o zirgwayr vejine. Rêxistinanê sivîlî û welatijan hedef da misnayîş û tehdîtkerdişi hikûmetê Demirtaşî ra hêrsê xwardî ziwan û aşkerê kerdî ki êpeyî HDP û Demirtaş tê. Weçîntoxanê Demirtaşî gever û şemzînan ardîzon ki tehdîdê Davutoglu yê vera Demirtaş esê xwe di vera şarê Kurd û îradeyiciyê. Hem şaredarê Şemzînan Seferî Yılmazî aşkerê kerd ki AKP serva Weçîntayînê 2025 kampanya linç kerdin dadesîkerdin û nerazibên damısna. Yılmazî vana kampanya vera îradeyê şarî jû hêrîşa faşîzma waştana demokratîk yê şarî bi gonî yena piloknayen najû faşîzmiya. Serokê şûbe îhadeyê Colemek İsmail Akburutuziye ardizon ki êdî hêrîş û tehdîdanê hikûmet yê vera Demirtaşî qebûl nêkerê. Akbulutî vano welatî di ekijû dal pigonî birijniyo mesulînayê hikûmet û serokwezîro. Akbulutî arzuan ki êzey şarê Colemek pey Demirtaş û HDP'deyê. Welatî ji binameyê Kuruş Akgürîzî ve sivîlîkî şarê Kurd şarê da polîtîka û ardizwan ki verpirsiyarê gonî rijnayên yê ki nêwazanê haştî bîroyê yê ki gule rijnayenê yê. Qisey kerdoxê keskî geverê Tahîrê Tekînaltizî qseyanê Davutoglu zey bêtalihî biname kerd û va nêvatişî bêtehamiliya AKP'yê vera muxalefet damısnenê. Qisey kerdoxê îhadeyê Herêma Serhat Orhan Koparanî zî aşkerê kerd ki Demirtaş îradeyê şarî û ardizwan ki êzey şarî pey Demirtaş û HDP'deyê. Koparanê va ma serokwezîra Perskenê me na gonî çima do birijiyo û kam do çima birijno.
Nedem Adelal ve Kurdistan ra hatta Sukan Türkiye Kırklardan Ahoza hete AKP ra Sveta Armancanı devam kena Azaya koordinasyonu paşk Beritan Cüdiki Hayrontuna ser uvat verva Kırklardan Ahoza bir hıstim biyayena yena guretini. Azaya koordinasyona paşk Beritan Cudi röportajda Hayront politikaya neklerinden ye devleta Türkiye verva hoza ser و ارزون که ورنینان گونه برخصین کردن زونای س اکولوژیک و خوزا بیرو گرتنه. جودی دا زونای نه که ور و بیسندور خراوه کردن خوزا هر جزاده لته بلتنیه گونه چالاکی پیا بیره ورستنه جماعت سوات هر جدارا که آمه برناینه گونه جگل داران رخصین ببو. بریتان جودی هایروند مندای س ماوین جنیه و خوزا سر اوات خوزا تینا ولیکه یاکی کوی نیو. Hurdemena ceni u xoza ane dina dane civiyayız. Nariwalra mavene xrave kerdana xoza u qatil kerdana ceniyandı tekiliyadır aşkene esta. Cudi Hayront zihniyete AKP ser uvat. AKP verva cemaata tıkı vazena xrave kerdana xozara qazanç vezo. Hetebinra AKP bu xozaya Kurdistan talan kerdane hardeci bine avada verdayene teyne qazanç kerdana xoniye Eyni demdi vazena, tarih, kamiye, emek uzonaysa Kurdan vertire vedaro, şari Kurdu bekok verdu. Azaya koordinasyona paşk ardzon ki AKP dıdı hedefandımaya uvat. AKP hetejura hardı ramıten esero inşaatan da nevrastene, insanan hardıra emek racerakena, be karakter verdana, vazena inan bu politikaya vyesani verdayene terbiye bikero, verta dyesandı xore kukla bikero. Hete bin raki vazena bu merasimane bınge inşaatan estenera hukumdariye xu gırs bımısnu. Hatanıka kayta ju merasima daran ronayene de can yeguret. Gore zihniyeta AKP dara en rındeke dara ki zira masa vrajiya, teyru turoke en rındeki iye ki kisten adıma diesan sero amey derde kerdene iye. Beritan Cudi ardzon ki xoverdayis vervana zihniyet teyna bu çalakyan vrastene niye, Eyni demdi bu cemaat ronayene zonayse ekoloji gune biero ave berdene uvat. Cemaat gune verva yircadı bırnayene darane zeytinan u Kurdistan'da vrastana hesan bu eyni histariye u zonayis biero rexisin kerdene. Ni Piero juvinira gredayiye u ceni ki naxo verdayis re gune rayveriye bir kere je xoza afirna yok bibe u hira bu fikriye. Nedem Adelal nükaki dinara ta xeberima istip yani adımı. Başşûrê Fransa'da polîsan vizirvera de Sududa adresan operasyon viraşt. Operasyonu ki bi fermanê dozgerê Paris Amed dest çikerdin de destkesî amê binçim kerdin. Gorê zonayşanê nêkesîk amê binçim kerdin serveqan de herbê Iraq, Rojava û Sûriye li ciwanê riştî. Heta nika Fransa ra hezara vê şîkes tewrê çeteyanê Daeş bîye. Taliban suka peşaverê Pakistan'da herîşê mektebekî kerd û pansê wendekar û muallimî hesîr girot. Sermiyanê askeriyê cayê biyayên diyar kerdî ki arteş dest nayro biyayiş ser û prodayişî vejiyay. Nê prodayişan dizî nezdiyê se kes merdî û xeylê nînan zî domoniye. Gorê zonayşan komekê panşeş kesan kinç çinaya askeran kerdî xwe û kewtî zareyê mektebî û destpêgulê rijnayîn kerdiye. Herîşa Taliban raştê wexta operasyona arteşa Pakistan ki suka peşaver ser sînorê Afganistan viraziya amê. Suka Avustralya Sydney'de jewkesî êrişkar hîrisî kesan rehîn girotibe. Krîza rehîneyan badê müdaxalê polîsan qediya. Netîceyê operasyonê polîsan de ceniyekî 24 serî û camêrdekî 28 serî amê kiştin. Zareyê de jew polîs rapiya 4 kesî bîdirbetin. Medyaya Avustralya diyar kerd ki kesokî hîris kesan rehîne girot welatî jê İran yê binameyê Manharon, Moniso, Çewres û Newseriyo. Herîşkarê wextê operasyonê de dirbetin biyo peyco nêweşxane de merdiyo. Monisî Xozeyê Şêx îlan kerdibe. Sermiyananê Avustralyayê Vanê eleqeyê ey ebi cihadistan niyame tespît kerdin. Nedem Adelal xeberima yörükün adzad qediya biname olvoz mahkeme govirdra vuşidi bimaniri.